Ready is here that was so me can be me sorry. Yes, I be shame be. That was me bomb pie. At the meeting ye shown sa. But name in train you is sitting amen. You are watching Akosombo TV. You elders, sisters, church mother, church father. Yamia this year, Munina what to say, you say you should team in here. For Mammy Boakye, you say Munina lawyer, you say Munina here. That is your sin pay. You and same be and basically 2 money. No Munina must share so come. Church father, church mother, elders, sisters, Muntie. So for Mammy Boakye. Minister of Mammy Boakye tonight. Now, and the Queen say, Uncle Sikan was solid honor, and the year fit. A quarter scan or kind scano, and I must say, knee in answer. Dinner. My troll letter, and I'm saying, oh, do you the Amon Matthias if you neck or neck? So for Mammy Boakye, means of Boakye. You can't say this church for the church mother. So for Mammy Boakye, feel the echo. Near my yet is in a time. Omodine koye so for Mammy Juma. Kohwe enkola so free neko. You will free scanon test cannot do in Kansika. Jama finance ayata. Nataji. One nyamedine si se on his canso. Now we are on kind. On trust the me on here pepe. The free neko muti cassette. Ami a means of Boakye, so for Anton Kodwo Boakye. And I'm no more say, and you want to say, will be our team in Yamia, Yamia. I make a son of page them. Remember, take a set, pay a means of Boakye, and make a free neko, so for mammy. You only know cocoa yes of Mammy Juma. The Jessica tour. Now I'm only be near my effect. You are watching Akosombo TV. Nyame asafo nkoso enyini wasomdwemu ewo Yesu Kristo tinimu eja nyina fama fanas aya nyina yine siho aya ataji muye bibi na muka muya munka sika na mun trust dem wona meyeno uya na mun na muka na matro pipa so inyanse da achi ameba no na mu dia tumanim na mu so mu dia kire wura Yesu na yefe munye ni samira mutu kaseti yenta pepe radi Yesu Kristo nshiramu iti masuma lawyer edilete se on famremu na no pay na munyina munhye nso munye nse die maka pepe me hoye radi Yesu adaro ma se de da me no kan no enche meba na munhye nso me pocket enim holufi na eko you be a baby on a preach me, send me yarenti. Yakofu be a baby on no preach David. Akosombo Bible. That's no baby a so from penny 40. That's no baby a so from 20. Exclusive from that down sanity or see any demon yame pulpit. The neko will be a major home preach view. Munshan church for the church mother. Elders, sisters, Munshan. No be a major amplitude and chair member. Yami walk consider the be honest will be able to me preach. Akosombo TV. Naya the Abba solo. Exclusive. Sir, Timusha the American so papa Amoyan sir. You are watching Akosombo TV. With the Radija Muslim church in Montpellier. The Radi is there was not. Joti for the chair more than from my channel at the branch of for any other from now. Oh my. So what you would do very well? Reverend Anthony Kodwo Boakye.
sesi ano oyare se bi oda bebi oda no ye betime ka se honom enye ha because so compare anya sana na otie ha sesi ano che se ne yele mu no emu ayede but otimi ekasa eda kama se ze otimi ekasa oma before ma we yare ye no yehu ne ye no eni ye bia oye a ma me fire ne yele se ne yele no ohwe how one ye ne etie no a wonye oba bia se bi o obetimi a handle niema wonye oba bia se bi oni kru ni ho obetimi a take control oma ye wonkofo bi ho a they were born as a leader who ma autumn say yes oba we and say nipa we no we leader ba ohwe Anthony Kodwo Boakye ne yere no a onye leader but ni kunu sebio yare no na oba no pese wodi sebio kotibi uchiase obese wodi som eniadin bi edeje enyema bi ewo sebio eye ni kunu dia uchiase o man ena ma me enya esa so mike atemde die odigana fo bebre odidi bi emoa nkraman oh odidi gana fo atembe bebre e magana fo so yo yate last month ena be to dwa se Anthony Kodwo Boakye ne ho ato no kakra nti no opese woni asafo no kasa enu kwa pono ebe to dwa kase no enyema bi ekoso ewo asafo no mu na sa nyema na ekoso eno nti na Anthony Kodwo Boakye no oba bote se obekasa empo no enye ne yere ene masa oda no e ka ne yere mpo dia anka Anthony Kodwo Boakye no anka onka sample sanse omo eye Easter convention na sa Easter convention no krampo no omo ammo na mane ene se asori mu nkofo no bi emma ma ne fela ena ma no ye den onu susu se sade ne obeye press conference ene se omudi camera esi ne so from hospital no ana obia ehwe no ena oka nsem se empo convention no mo kompo no mpo onim ho ejibeya omo enjai se omo jai so omo njai o na information abewo mu no se Anthony Kodwo Boakye se oda ho nyina no ne yire asoro sika no ne yire edinisa ebum ne yire edinisa ebum asoro sika no mu enu nti no te si oba no wabehu sika nti no ofili proud ofili oma on se sebi uhu obi o wa uhu ska esonda enu nti se o study se o kankan saska no afina nipa na abe free proud Sara Anthony Kodwo Boakye no ye edi so hwe sisi Anthony Kodwo Boakye no a sisi ohwe na wehu se ne yire no omunu first ne yire omunu second omu asori for mpanifo no third and on say mu obia o because see on na all kinds sika no me ho aso no tam na Anthony Kodwo Boakye ho no na enye na all kinds sika na enye ono na ohwe sika so uchiase but oyare no ama oba no atake over preaching asawo sikawo oba no zia otake over ene se obi abo Anthony Kodwo Boakye amane se papa yi woda ho no se de tie o ene se papa nso no ede bufu aba homa we de we divorce one aba divorce one because o hwe Anthony Kodwo Boakye no autum se o ba bia we gangalia ontwe ene ti no di ba bia se e sa dia aso ne me jai anase me ko temi de o ti ase ye oh my aso no de business de omuye business church is a business the see ano o say mbo de obanya po na ga sebio umanu so semna so okoye bo na ga wamba o ja se and say e be to dwa begin na o man ye wu mu ka se Anthony Kodwo Boakye o yaro ye no na nebusu 4% ka omode ne ekoba bi no nenso na ne yiri wezu si de abi no o man is true because o hwe Anthony Kodwo Boakye ne yiri we ono ne ewo ho no ono na enwo da we no wode ne ba eno de ba wala se ena ono so man so ono so de ne ba so aba wala se no both of them no omuni eba bia eno nti no se man no se bi ofri mu a se bi wan hwe ajapade no ebe kwada side eno nti se an oba no she's now fighting to get some property who just say no fan onzo enfa ko fi oh my asem ekuro se bejo agrada ne kan yo